nak kerang junga aktivis ngakwa ban a jing sha chupai ba na bagi dokumen hato kalong na bai sha ne kalong na bakla ti hlo kita ngala faida ka RTI hang thi po Atomic Mineral Directorate of for Exploration and Research hapo Hyderabad kaba Mynta hapo Telangana State tinggal faida ka RTI hadin bangala faida ka RTI Mynta nglayo juba bengan Shuh EP kani ka bangapan ka ai ka bangapan hang thi po Atomic Energy kabanang kong bangapan nga ong ba please provide me information along with the name and place of uranium deposit in state Meghalaya kaba lang please provide me information about the total metric ton of uranium deposit in the state of Meghalaya. Number 3, please provide me information about the demonstration purpose survey conducted by the Deputy Director AMD DAE Northeastern Region, including date of demonstration and survey. Number 4, please provide me information about the recruitment process in the state of Meghalaya for scheduled tribe. Number 7, please provide me information about total expense for the survey testing to the uranium deposit in Meghalaya from starting up to date. Number 6, please provide me information about the next step of action for mining in area of uranium deposit. Number 7, please provide me copy of NOC issued by the Khasi Hills Autonomous Council of Meghalaya to survey or dig in the uranium deposit in the state. Number 8, please provide me information along with the detail of development for the people who reside in the area where the uranium deposit was found. Tika manungkong kaba ngayo ka jubab ka lor kani kaba yadei ba kijaka ke badon uranium for Meghalaya hanil a jubab yang ada Atomic Mineral Development for Exploration and Research, a constituent unit of Department of Atomic Energy, has established 7 uranium deposit in Domesiat, Kaji, Kut, Jomekat, Langdiloin, Tarnia, Loston, Tengkut in Southwest Khasi Hills District. Number R kade halor kane Jingdon uranium hapo Meghalaya. has estimated total of 23,263 ton of uranium deposit in state of Meghalaya. Number 3 kade kajing sedang namta uranium ban le pospur or survey. Uranium la sedang nadu khandai spa san prusan Drupnrio, kani kajing sedang ban survey uranium apa Meghalaya anu Snem khat khandai spa san prusan san Drupnrio kani kajing sedang. Di habedei ba kani ka recruitment pade kalong ba recruitment apa Meghalaya namta ki ST lale kar kumka National ST Reservation. Habedei ba kani ka number 1 pade F1 project an executive country one as a whole kani ka jiwedei ba kani testing on lale ka bro khoi kale so sar ba ye bro. Di habedei ba kani ka information habed na banta ka eka kamba pinle an ne shkmat habedei ba kani ka shthi la pha shakawi department ban pe kani. Habedei ba kani ka zero copy na manta kani ka NOC ba yo na por si council ya kani ka NOC la yo na du ar putrik penai ba khatwe ar hajar khata tadi ka NOC ka ba la yo na po si council. Di habedei ba kani ka information na manta gini ki development ha kani ki area ka badon uranium ya kani wong kamdon ka po ka perview Jong kani ka department. Di kani ka RTI ka pau ba kapau kabanangkong ong nadu khat khandai spa san busan hadu san pendriu ka continue hadu ar haja khapra Julai ar haja khapra hadu Julai ar haja khapra kamdon Shuh kata ka mining demonstration da mining survey apa Meghalaya kata di bodon kame malase ki paiba ki sulang balai bakawan kata mining banti sebanti biang uranium ti kani ka ora ging sai ka ba paiba ki de banti bane la shosh pai exploration for uranium by AMD in Meghalaya commenced during the 1955-56 and continue up to July 218. Kata kamu ke NOC na dan sekonsil ka ai dem ka arhajar khat ar ka kut hadu arhajar khat pra kani kadi bun kam ha ki ba di bentip ba kamba ba na ka department of atomic kamdon Shuh kani ka survey ne ka jing le kano benta be de bat uranium ti hala kata di report ka mayo ada pikwa ban kali ke suba bun kam ha kata ka jing kali kadi bun kam ha kani kala ang ba kani ka basik jing kali
Please provide me information about the next step of action, next step of mining in area of uranium deposit. Yakani kana chithi la pha chakani ka. La pha chakani ka way department hedu mentang itu ipi ngapat yo ita chithi tinga. Next step ngana yo ini chithi ngala banwan bang ne. Bar ka ba ngana yo ikani ka nosi ka ba la enclose ka ba ai na po distribution. Kata ka don kampala. Close ni. Pat yo adu menta te. Pat yo adu menta is thon enclose energy. Pe kani la thon. Shillong is enclosed kan. Di kata bakal lipi ka berang kampa ka. Ay ka step ka ba, next step ka ba. Kadai benda kan ka. Mining.